Imyigaragambyo idasanzwe yateguwe n'abatavuga rumwe na leta yatangiye mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere muri Afurika y'Epfo na Kenya. Ibihumbi by'abaturage biroshye mu mihanda bamagana ibibazo bitandukanye biri mu bihugu byabo. Muri Afurika y'Epfo, imyigaragambyo yateguwe n'ishyaka EFF ritavuga rumwe na leta riyobowe na Depite Julius Malema, mu gihe muri Kenya imyigaragambyo yateguwe n'ihuriro Azimio la Umoja ry'umunyapolitike Raila Odinga. Muri Afurika y'Epfo baramagana izamuka rikabije ry'ibiciro, ubushomeri mu rubyiruko, ibura rikabije ry'umuriro w'amashanyarazi n'ibindi, bagasaba Perezida Cyril Ramaphosa kwegura. Ni igihe muri Kenya Odinga n'abamushyigikiye basaba Perezida William Ruto kugabanya ikiguzi cy'ubuzima gikomeje guhenda muri icyo gihugu cyo mu burasirazuba bwa Afurika. Ikinyamakuru Citizen cyatangaje ko muri Afurika y'Epfo abigaragambya basakiranye na polisi yoherejwe mu mihanda guhangana nabo, ku buryo kugeza saa 5 ku isaha za Kigali hari hamaze gutabwa muri yombi abasaga 80. Muri Kenya naho abigaragambya bazindukiye mu mihanda, ariko polisi yari yahageze kare ku buryo yaraye no ku ngo z'abayobozi bakuru ba Azimio la Umoja kugira ngo batabona aho baca bajya kwifatanya n'abaturage kwigaragambya. Hari abatawe muri yombi barimo n'abadepite babiri nk'uko The East African yabitangaje. Ni mu gihe imbere y'ahakorera inzego za leta mu murwa mukuru Nairobi abigaragambya bahashize na za bariyeri. Amakuru mashya TV, kanda handitse subscribe niba utarabikora, uraduteye inkunga yo kujya tukugezaho amakuru mashya buri gihe.